ingingo z'ingenzi. Perezida wa Amerika Donald Trump yahagaritse ingendo z'impunzi zari zemerewe kuza kuba muri Amerika. Ikigo Care Alliance cy'impunzi gifasha rero impunzi zigera muri Amerika cyababajwe cyane n'icyo cyemezo. Usanga bari bariteguye baragurishije utuntu twabo, niba hari abari badufite, niba hari wari ufite agasambu cyangwa akamoto yacungishaga urashakira ubuzima yarakagurishije yiteguye kugenda. Dusubiye kuri zero gusubira mu nkambi niba yari mu nkambi. Birabaje mu by'ukuri. Uyu ni Jean Hakuzimana uyobora ishami ry'ikigo Centria Care Alliance muri leta ya New Hampshire hano muri Amerika. Imiryango y'abishwe n'ubutegetsi bwa bagashakabuhake muri Afurika y'Epfo mu gihe cy'ivangura rya apartheid irasaba leta indishyi z'akababaro. Naho nanone hano muri Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika rero perezida wayo Donald Trump yatangaje ko muri iki gihugu hemewe ibitsina bibiri gusa, umugabo n'umugore. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Afurika y'Epfo abirabura 1772 barwanye mu ntambara ya mbere y'isi barirengagijwe, bashyize bahabwa icyubahiro. Amazina yabo yanditswe ku ngeri z'ibiti birebire bikomeye byashinzwe mu butaka impagazi byerekeye ku zuba. Ntawuzi aho ba nyirayo amazina yanditse kuri ibi biti bashyinguwe, ariko amazina yabo yari yaribagiranye imyaka 100 yongeye kwibukwa, ubu yanditse mu biranga amateka. Abirabura bapfiriye mu ntambara ya mbere y'isi bashyigikiye rumwe mu mpande zari zihanganye, baguye ku rugamba cyangwa ahandi haberaga imirwano, nta mva cyangwa se irimbi bari barashyinguwemo rizwi. Abo bose bagenewe uru rwibutso rwanditsemo amazina yabo hagera kuri umubare w'1772. Ibuye rero ry'umutamenwa rishinzwe kuri uru rwibutso mu mujyi wa Cape Town ryanditseho amagambo agira ati: umurage wanyu uzigamiwe hano. Kuko barabirabura ntibari bemerewe gutunga imbunda, bubakaga imihanda, bakikorera ibiribwa, amasasu n'ibindi bikenerwa mu ntambara. Ntibarwanye ku mugabane w'Uburayi, ariko barwanye mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika byari byarakoronijwe n'Ubudage, kuri ubu byitwa Namibia, Tanzania, u Rwanda n'u Burundi. Ababirabura barwanye urugamba nk'urw'abandi bagera kuri miliyoni 10 baguye mu ngabo zarwanye intambara ya mbere y'isi yatangiye mu mwaka w'1914 irangira mu mwaka w'1918. Nyuma y'iyo ntambara ntibahawe agaciro kubera ubutegetsi bw'ivangura apartheid abazungu b'Abongereza bakandamizagamo abirabura muri Afurika y'Epfo. Komisiyo y'Ubwongereza ishinzwe inzibutso n'abahashyinguwe abaguye mu ntambara mu bihugu bwahoze bukoronije yubatse urwibutso mu busitani bw'umujyi wa Cape Town yatangaje ko uru rwakosora amateka yakozwe rwakosora amakosa rero yakozwe muri aya mateka. Tukiri aho muri Afurika y'Epfo, imiryango y'abashwe n'ubutegetsi rero bw'abagashakabuhake muri icyo gihugu apartheid abazungu b'Abongereza bakandamizagamo abirabura yareze leta ishaka indishyi z'akababaro ku byabayeho mwaka w'1948 kugera muri za 90. Fidela Niyongabo nibyo atubwira. Imiryango 25 y'abasinzikaye n'abarokotse ibyaha byo ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid baritwariye perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na leta yiwe kuvyo bavuga ko yananiwe gutohoza neza ivyo vyaha no kubaronsa ubutungane. Iyo miryango iriko irondera hafi miliyoni 9 z'amadolari y'abanyamerika y'indishi y'akababaro hisunzwe urubanza rwashingishijwe ku munsi wa mbere muri sentare nkuru ku mugwa mukuru wa politiki wa Afurika y'Epfo Pretoria. Imiryango yasinzikaye n'abarokotse ibyaha byo ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid bariko barondera kandi ingingo itegeka perezida Ramaphosa gushiraho urwego rujeje gutohoza ukwivanga kwa politiki kwatumye ibyaha amajana n'amajana vyakozwe ku ntwaro ya apartheid bidakurikiranwa. Umuvugizi wa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko umugwi w'abanyamategeko biwe bazokwishura ku nzandiko za sentare ku vyo basabwa. Yavuze kandi ko perezida Ramaphosa atigeze
yivanga mu gikorwa c'inzego z'umutekano canke ngo ategeke izo nzego kudakurikirana ivyaha vyakozwe ku gihe c'intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida w'iki gihugu Donald Trump yatangaje ko hemewe ibitsina bibiri gusa, umugabo n'umugore. Tim Harris, ishimwe byifashe bite? Kuva aho perezida Donald Trump atangiriye imirimo ye nka perezida wa Amerika muri iki cyumweru, amaze gushyira umukono ku mategeko amagana uhereye ku bijyanye n'ingufu kugeza ku bimukira. Mu byo yategetse kandi harimo guhagarika gahunda zirengera ubusumbane no gutangaza ko guverinoma ya Amerika izemera ibitsina bibiri gusa, igitsina gabo n'igitsina gore. Aha ni ukuvuga ko Trump atemera na gato iby'abatinganyi bisa nk'ibyari bimaze guhabwa intebe. Mu magambo ye bwite, Trump yagize ati: kuva uyu munsi, guhera ubu, bibaye itegeko ko guverinoma ya Amerika yemera ko hari ibitsina bibiri gusa, umugabo n'umugore. Umunsi umwe nyuma y'uko ashyize umukono ku mategeko teka mashya atandukanye, harimo gutangaza ibi bijyanye n'ibitsina byemewe muri Amerika ndetse n'irindi tegeko ryumvikana nk'iribangamiye abimukira, Musenyeri Marian Edgar Bard, umuyobozi wa Katedrali Episcopale ya hano i Washington, yumvikanye hari icyo asaba Trump yinginga: mu izina ry'Imana, ndagusaba kugirira imbabazi abantu bo mu gihugu cyacu bafite ubwoba ubu. Aha Musenyeri Marian yasabiraga abatinganyi kutabangamirwa n'iri tegeko rishya, akumvikanisha ko batewe ubwoba n'iminsi iri imbere. Radio Ijwi ry'Amerika, turacyari hano muri Amerika. Nanone perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagennye Leo Brent Bozol wa gatatu, umwanditsi uharanira kandi utsimbaraye ku bya kera, kuba umuyobozi mukuru w'ikigo US Agency for Global Media, aho ni naho Ijwi ry'Amerika ribarizwa. Ni ikigo rero gishinzwe itangazamakuru mpuzamahanga. Diane Nini nahazwe. Ikigo USAGM cegukira leta ya Amerika, kikaba kigenzura imenyesha makuru bitanu mpuzamakungu vyegukira leta ya Amerika, muri vyo harimo Ijwi rya Amerika. Ubutumwa perezida mushasha wa Amerika Donald Trump yanditse ku rubuga rwiwe rwa Truth bugira buti: ni bake batahura ivy'itangazamakuru mpuzamakungu, yaba itangazamakuru yandika, irya televiziyo, irya radio canke iryo ku mbuga ngurukana bumenyi nka Brent yatanguje ikigo c'ubushakashatsi c'itangazamakuru citwa Media Research Center, akaba ari nawe amaze imyaka 38 agitwara. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudusanga kuri wa@radio.voa.com, kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri radio yacu VOA. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Dohere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho mu birometero bikeya hafi y'umujyi wa Goma abantu barerwa mu bihumbi bahunga intambara ikaze iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Iyo ntambara rero irabera kuri santere y'ubucuruzi ya Sake no mu nkengero zayo. Umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera. Aha turi n'ahitwa Kimashini mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga. Abantu duhuye nabo biganjemwe abagore barimo kuva mu gace ka Nzulo hafi na Mubambiro bahunga imirwano irimo kubera muri santere y'ubucuruzi ya Sake. Aba baturage baravuga ko aho bavuye mu Mubambiro hamwe na Sake bari bamaze kubona abarwanyi ba M23 binjira muri Sake nyirizina. Nasikia mubaya, mwingine naenda, tunasikia mubaya.
Birababaje cyane kandi biduteye impungenge kubona imijyi bagenda bayigarurira uko bwije n'uko bukeye. Twavuye mu bambiro twirukanka, nibwo twisanze ahangaha muri Goma. Twabonye M23 ubwoba buradufata cyane, niko gufata utwangushye natwe tukaza ahangaha i Goma. Ubwo mutureba gutya nta kintu na kimwe twirukankanye, gusa abasirikare ba FARDC nibo duhura nabo mu nzira bakatubwira ngo twihangane. Amahoro twarayabuze, ubu ngubu icyo dusaba ubuyobozi nuko bwadufasha vuba na bwangu amahoro akagaruka tugasubira iwacu. Twagiye ahitwa Kasengesi, agace kegeranye na Kimashini, ahari ibirindiro bya gisirikare by'ingabo za leta FARDC n'iz'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO. Twahasanze abasirikare n'imodoka nyinshi za gisirikare. Ibisasu by'imbunda nini na za bombe birimo guterwa byerekezwa muri Sake. Icyo twabashije kwihera amaso aho twageze nuko ingabo za SADC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirimo gufasha za leta FARDC mu gusubiza inyuma ibitero bya M23. Imodoka z'intambara z'izi ngabo ziriwe zitunda ibikoresho bya gisirikare zibyerekeza mu bambiro. Aha kandi guverineri wa Kivu ya ruguru nawe yerekeje muri aka gace mu rwego rwo kongera imbaraga mu basirikare bari ku rugamba, gusa ntacyo yigeze abwira itangazamakuru. Nyuma yaho ubutumwa bwatanzwe n'ibiro by'itumanaho bya guverineri w'intara Kivu ya ruguru bwumvikanisha ko kugeza ubu umujyi wa Sake ufitwe n'ingabo za leta kandi ko imirwano irimo kubera mu nkengero. Ubwo butumwa bwanditse buragira buti: guverineri w'intara Kivu ya ruguru arizeza abaturage bose ko ubu ngubu agace ka Sake kayobowe n'ingabo za FARDC. Turasaba abaturage kutagira ubwoba kandi bakizera ingabo za FARDC kuko zirimo gukora ibishoboka mu kwigizayo ibitero bya M23 mu mujyi wa Sake. Umuturage wavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu gace ka Sake yatubwiye ko kugeza ubu bigoye kumenya nimba ingabo za FARDC zamaze kwinjira muri Sake cyangwa se nimba M23 ari yihagenzura. Andi masoko yemeza ko kugeza ubu M23 iyobora igice kimwe cya Sake giherereye ku muhanda uva muri santere ya Mushaki na Karuba. Gusa nta wundi muntu wabihagazeho wabashije kutwemeza aho buri ruhande ruhagaze ku buryo budasubirwaho. Iyi mirwano yongeye kubura muri Sake yateye impungenge n'icyoba gikomeye mu baturage basanzwe baturiye umujyi wa Goma ndetse n'impunzi zisanzwe zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye zo muri uyu mujyi. Urugero twavuga nk'inkambi ya Mugunga, ahubwo ibisasu byaterwaga mu nkengero za Sake nazo zahungaga zerekeza mu mujyi rwagati. Aba ni bamwe mu bo twahuye nabo bahunga baganiriye n'ijwi rya Amerika. Kuba intambara yageze muri Sake ni ikibazo, kandi muzi ko ubu ngubu M23 yafashe Minova. Urabona ibyo byose ni ibibazo biza kuri twebwe abaturage. Twari hano mu nkambi none natwe duhisemo guhunga. Ibaze kuba warahunze ukongera ugahunga. Nibyo birababaje cyane kubona iki kibazo gikomeza, abayobozi ntibadufashe kugishakira umuti byihuse. Ariko kuri iyi nshuro twizera ko biza gukunda rwose kuko turabona abasirikare bamanuka ari benshi. Njyewe mvuye mu nkambi nahungiyemo ndimo guhunga, sinzi ngo nderekeza he. Gusa ubwo nitubona amashuri afunguye niyo twinjiramo. Kugeza ubwo twateguraga inkuru twari tutarabasha kubona umuvugizi wa FARDC mu ntara Kivu ya ruguru, Colonel Guillaume Njike Kayiko, ngo tumubaze neza ibyifatwa rya Sake. Nta n'umuvugizi wa M23 wifuje kugira icyo adutangariza uyu munsi. Kugeza ubu biragoye kumenya neza uwaba ayoboye umujyi wa Sake hagati ya FARDC na M23. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage bava mu nkambi bahunga rukomeje kugaragara kugeza amasaha y'umugoroba kuri uyu wa kane. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, Igoma, aganira na zimwe mu mpunzi zihunga intambara. Zimwe rero muri izo mpunzi n'izindi hirya no hino ziteguraga kwerekeza muri Amerika zahagarikiwe ingendo nyuma yo gutegereza imyaka n'imyaka mu nzira zitoroshye. Ibyo bikubiye mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yohereje abafatanyabikorwa bayo mu bijyanye no kwakira no gutuza impunzi. Temistokle Mutijima, byifashe bite? Ubu butumwa bwandikiwe abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga buje bukurikira itegeko teka rya Perezida Donald Trump rihagarika ibikorwa byo kwemeza dosiye z'impunzi, kandi ibyo birerekana urundi rugero rw'ingaruka zihuse ibikorwa bye bitangiye kugira. Iki cyemezo kiragira ingaruka ku mpunzi zibarirwa mu bihumbi zari zaramaze gufata amatike y'ingendo zijya muri Amerika. Ubwo butumwa bushingira ku iteka rya Perezida buragira buti: ingendo zose z'impunzi zari zarafashe amatike yo kuza muri Amerika zirahagaritswe, kandi nta matike y'izindi ngendo nshya agomba kongera gufatwa.
imiryango ifasha muri dosiye zo kwakira no gutuza impunzi ntigomba gusabira ingendo izindi mpunzi muri iki gihe. nk'uko imwe mu isoko za hafi y'iyi dosiye yabibwiye televiziyo CNN y'Inyamerika, impunzi zibarirwa mu bihumbi 10 zari zaramaze gukatisha amatike y'urugendo ubu rwamaze guhagarikwa. Uburemere bw'ingaruka z'iki cyemezo kuri buri gihugu ntizahise zimenyekana. Gusa izi mpunzi muri rusange ziva mu bihugu binyuranye birimo Afghanistan, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Venezuela, Syria na Birimaniya. Iseswa ry'izi ngendo rishobora kugira ingaruka by'umwihariko ku mpunzi ibyangombwa by'ibizamini by'ubuzima cyangwa iby'umutekano byendaga kurangiza igihe. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika kandi buravuga ko isuzumwa ry'amadosiye naryo ribaye rihagaritswe, ibivuze ko iyi porogaramu yahagaze. Kuri iyi ngingo inyandiko y'iyi minisiteri iragira iti: ikindi, gusuzuma dosiye zose z'impunzi n'ibikorwa bibanziriza ingendo zazo birahagaze. Imiryango ifasha muri dosiye zo kwakira no gutuza impunzi ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe abimukira ntibagomba kujyana izindi mpunzi mu nkambi zitegererezwamo hitegurwa ingendo, kandi bagomba guhagarika ibikorwa byose bibanziriza ingendo z'impunzi. Nta dosiye n'imwe nshya igomba koherezwa muri porogaramu ya leta ishinzwe kwemeza dosiye z'impunzi. Abafite viza zidasanzwe z'abimukira barimo n'abakoreye Amerika mu bihugu by'amahanga bo basonewe bashobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko inyandiko y'ubu butumwa ibivuga. Impunzi zamaze kugera muri Amerika nazo zishobora gukomeza guhabwa serivisi. Kugeza ubu nta bindi bisobanura ikigo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gishinzwe abaturage, impunzi n'abimukira kiratanga kuri iki cyemezo. Kuva mu myaka myinshi ishize, ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bishinzwe gahunda zo kwimurira muri Amerika abanywanyi n'abafatanyabikorwa ba Amerika byimuraga bujuje ibyangombwa bibavana muri Afghanistan bajyanwa mu bihugu byigirwagamo dosiye birimo Pakistan na Qatar kugira ngo dosiye zibajyana muri Amerika bariho zirangirizwa. Abo barimo n'Abanya-Afghanistan badafitiye viza idasanzwe. Ubu umuyobozi muri guverinoma ya Amerika yabwiye CNN ko abantu bari muri ibyo bihugu badafitiye viza idasanzwe y'abimukira baheze muri ibyo bihugu aho bari mu nkambi zicungwa na guverinoma ya Amerika. Yagize ati: ntituzi neza ikizaba kuri abo bantu, bazaguma hariya, ntituzi igihe bazahamara. Uyu mutegetsi yavuze ko i Doha muri Katari hari impunzi z'Abanya-Afghanistan zirenga 1,000, naho ibindi bihumbi byinshi bishobora kugera ku 10 bari muri Pakistan. Uyu mutegetsi yongeyeho ko hari izindi mpunzi z'Abanya-Afghanistan ziri mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi, nazo dosiye zazo ubu zihita zihagarikwa. Uyu akavuga ko mu gihe nta buryo bugaragara buzazigeza muri Amerika zivuye muri ibyo bihugu byigirwagamo dosiye zazo, impunzi zigiye kujya zifata ingendo zizivana muri Afghanistan zijyanwa ahantu bitazwi igihe zizahamara. Ihuriro ry'imiryango iharanira ko Abanya-Afghanistan bajyanwa hari umutekano kuva intambara yarangira mu 2021 rivuga ko iseswa ry'ingendo z'impunzi no guhagarika igwa ry'andi madosiye yazo bishobora gushyira mu kaga 100,000 by'impunzi z'Abanya-Afghanistan. Iyi miryango ivuga ko muri izi mpunzi harimo n'abafashije Amerika mu gihe cy'intambara ariko bakaba badafite viza y'umwihariko y'abimukira. Iri huriro kuri uyu wa gatatu rivuga kuri iki cyemezo ryagize riti: iki cyemezo kirashyira mu kaga ibihumbi by'abantu bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bitangira ubutumwa bw'ingabo za Amerika muri Afghanistan. Abo barimo n'imiryango y'abasirikare ba Amerika, ingabo z'abafatanyabikorwa b'Abanya-Afghanistan ndetse n'abapilote b'abagore bitoje bakanafatanya urugamba n'ingabo za Amerika. Itegeko teka Perezida Trump yasinye kuri uyu wa mbere rivuga ko Amerika yananiwe kwihanganira ukuza ikivunge kw'abimukira muri iyi myaka ya vuba biyongera ku mpunzi. Ibyo akaba ari byo bitumye ubutegetsi bubaye buhagaritse porogaramu yo kwakira impunzi kugeza igihe uko kwinjira muri Amerika kw'impunzi bizabasha guhuzwa n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tegeko teka ryavugaga ko iri hagarikwa rigomba gutangira gushyirwa mu ngiro ku itariki ya 27 y'uku kwezi kwa mbere. Nyamara ubutumwa bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bwo buvuga ko rigomba guhita ritangira kujya mu ngiro ubu. Gahunda yo ku mupaka wo mu majyepfo ya Amerika itandukanye na porogaramu y'impunzi yo yari imaze ibinyacumi by'imyaka kandi ikaba yari ifite uburyo bwayo bwitondewe bwo gusuzuma impunzi zivanwa mu bihugu by'amahanga ziza gutuzwa muri Amerika. Nyamara gushyiraho ingamba zikarishye ku mpunzi biri mu murongo wa gahunda y'ubutegetsi bushya yo kugabanya cyane abantu binjira muri Amerika buvuga ko ibyo bigamije ituze rya rubanda n'umutekano w'igihugu. Ku butegetsi bwa Perezida ucyuye igihe Joe Biden, umubare ntarengwa w'impunzi zemererwaga kwinjira muri Amerika wari abantu 125,000 buri mwaka.
tukivuga rero kuri iyo nkuru y'impunzi zahagaritswe kuza muri Amerika, mugenzi wacu Diane Nininahazwe amaze kuvugana na Jean Hakuzimana uyobora ishami ry'ikigo Century Care Alliance muri leta ya New Hampshire. Ni ikigo rero gifasha kwakira no gufasha impunzi zikigera muri Amerika. Cyababajwe cyane n'icyo cyemezo. Byinshi twari tubyiteze kuko nta kintu ari gukora atavuze mbere, ariko muri rusange birababaje kuko ikintu cyose cyiza kihagarika izi porogaramu urebye akamaro zagiriraga abazizamo, impunzi, abantu batandukanye bavuye mu nkambi n'ahandi hantu hatandukanye. Icyo kintu tucyakira nk'ikintu kibabaje kandi ingaruka zacyo ziragaragara, zatangiye kugaragara. Bakoze ko gute? Hari abimukira mwari mwiteze gufasha? Bari muri gahunda yo kuza, indege zabo ziteguye, bategereje mu minsi ibiri itatu ine, bose izo ndege zarahagaze, nta muntu ubasha kuba yaza muri Amerika ubu ngubu, uretse gato cyane abantu bo muri Afghanistan bitwa SIV cyangwa Special Migrant Visas, abo nibo bonyine atigeze akoraho, ariko abandi bose bari muri iyo gahunda y'abimukira b'impunzi baza muri Amerika ihagaze kugeza kuri isa. Mu kigo cyanyu mwari mwiteze kwakira bangana gute? Ubundi buri mwaka perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ashyiraho umubare w'abantu leta zunze ubumwe za Amerika zizakira. Uyu mwaka leta zunze ubumwe za Amerika zari zarateguye kuzakira abantu 125. Ibyo ni ibyasinywe na Biden mbere y'uko arangiza manda ye. Iyo gahunda rero muri rusange muri leta zunze ubumwe za Amerika ibaye ihagaze. Noneho bagera mu kigo nk'icyo ndi kukubwira nkorera, twari dufite gahunda yo kwakira abagera ku 115 muri uyu mwaka. Abari bateguye kwakira n'indege zabo ziteguye bagera kuri 12. Abo ngabo ubwo bahagaze kandi bari babizi n'imiryango yabo ibizi, kuko abenshi hari igihe baba baje guhuzwa n'imiryango yabo ibigana. Abo 12 bakomoka he? Bakomoka mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse na Afghanistan. Nakubwira nka Congo n'urugero, Chad n'ahandi hatandukanye. Cyane cyane umubare munini w'abantu bakira usanga ari abakongomani. Bavyakiriye gute bamaze kumva ayo makuru? Kuko ngira ngo baba bamaze n'igihe bitegura. Usanga bari bariteguye, baragurishije utuntu twabo, niba bari badufite, niba wari ufite agasambu cyangwa akamoto yacungishaga urashakira ubuzima, yarakagurishije yiteguye kugenda. Ubwo rero urumva ubuzima busubiye kuri zero, agiye gutangira kuri zero, ni gusubira mu nkambi niba yari mu nkambi. Birabaje mu by'ukuri. Ingaruka ku kigo canyu nizahe bigiye gukurikira n'ivyahe, haba ku kigo canyu haba ndetse no kuri abo mwafasha? Ingaruka kubo dufasha ni nyinshi, kuko ntabwo ari urugero, hari ababyeyi baba bategereje ko abagabo babo baza, bategereje ko ababyeyi babo baza ari abana baje mbere, hari abamama bategereje abagabo babo ko baza bakabafasha ubuzima bwa hano, busaba ko abantu baba ari babiri bagafatanya mu kazi. Izo zose ni ingaruka washyira mu byiciro bitandukanye, yaba iby'ubukungu, yaba ibyo ubuzima. Umuntu ashobora rwose kumererwa nabi kubera ibyemezo nk'ibi ngibi, ugasanga bageze amasiteresi atandukanye no kurwara. Izo zose ni ingaruka. Ku kigo rero turacyareba uko bizagenda, kuko nubwo bihagaritse, ubu haba hatangiye gahunda y'ubuvugizi yo gushaka inzira zitandukanye umuntu yagiye kunegosiya no kubwira abashinzwe gutora amategeko kuba batangira gahunda y'ubuvugizi, bakaganira na leta, bakaganira na Trump, bakaganira n'abajyanama be, bakareba ko yakuraho uko guhagarika cyangwa amategeko yari yasinye. Ibyo byose turabyizera ko hari igihe, mu gihe runaka, mu mezi runaka, bashobora kuzabigarura. Ntabwo dufunze, turakomeza gukora, tuba tugifite inkunga zo gukoresha. Ntabwo dufunga, kuko dufunze twaba dutsinzwe. Tugomba no kwita kuri aba ngaba bari hano, kuba bakiri muri gahunda zo kwitwaho mu gihe cy'imyaka runaka. Mubafasha iki muri rusange? Mu nkambi bafashe imyaka 15 mu nkambi, ageze muri Amerika uhita wibaza ibintu akeneye. Ni serivisi zose mu by'ukuri, ni nko gutangira ubuzima bundi bushya, kuva kumushakira icyangombwa, kumwereka aho ajya gukorera perimi, kumushakira imirimo, kumushakira inzu azabamo, kumushakira amashuri abana batoya bajya kwiga, kubahuza n'ibitaro bakabona abaganga bazajya babitaho. Izo zose ni serivisi tubafasha mu minsi yabo yo kugera hano, kugeza aho babashije kubyikorera igihe cy'imyaka runaka, ariko tubafasha mu gihe kingana n'imyaka 5. Jean Hakuzimana, tubashimire kuri kano kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane nanjye Diana. Tugaruke mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana, aho ni mu burasirazuba bw'igihugu, bwabujije abaturage guhinga amasaka mu duce tumwe, buvuga ko adatanga umusaruro.
abarenze kuri ayo mabwiriza rero barabihanirwa. Eric bagira ubusa nibyo atubwira. Aravuga ati ntabwo nshaka gufungwa, mureke nshakisha amafaranga nyatanga. Abandi bafungiwemo nasizemo abadamu babiri binahangaha batatu. Mu mvura y'ubujojo ijwi rya Amerika igeze mu mudugudu wa Rusheshe akagari ka Bihembe mu murenge wa Nyakarere Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Turaganira na bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye bavuga ko ubutegetsi bwanze ko bahinga amasaka, ubirenzeho arahanwa, bacibwa amanda bayaboze bakabafungira mu biro by'utugari. Uyu musaza tuganira ari mu kigero cy'imyaka 60, yahisemo kwikokora ngo abone amande y'amafaranga 30,000 kugira ngo adafungwa. Byakunze kutugora kumuganiriza mu ijwi ryuje ikiniga ari nako asuka amarira kuri mikoro zacu. Amasaka nk'ubu mfite abana ndihira mbese mu gihembwe ntanga 250. Ejo bundi nagurishije umufuka w'amasaka ndayatanga, noneho ihangane ya masaka niyo mfasha gose kuko nta n'ikindi twahinga tudahinza amasaka. Ihangane muzee. Nyuma yo kwishyura ayo mande uyu musaza hari icyo yifuza. Bakagombye kuturekurira guhinga amasaka kuko amasaka ntabwo ari ikiyobyabwenge. Aho ubutegetsi bubuza guhinga amasaka nta haciwe amaterasi y'indinganire, burashaka ko bahinga ibigori na soya kuko busanga ari byo bitanga umusaruro. Nyamara abaturage bakavuga ko ubutaka bwinjiriwe n'udukoko tumeze nk'iminyorogoto tutabasha guhangana n'ibyo bihingwa. Uyu akagira impungenge ko ibyo bategekwa bishobora kubasubiza mu bihe byahise byabicishaga inzara. Nta wahingagamo umwumbati, nta wahingagamo amasaka, nta wahingagamo ibijumba, inzara iratwica. Hari goronome baturemesha inama y'umurenge avuga ngo ndavuze ngo buri muntu wese ahinge, ngo ibijumba nzabonemo buri muturage ufite isambu mu matarasi ateremo imyumbati, ahingamo ibijumba, ahingemo ikintu icyo ari cyo cyose inzara iri mu gihugu ivemo. Mu kagari ka Bihembe hari ibice bitaciwemo amaterasi y'indinganire aho bene amasambu bemereye guhinga amasaka, nabo batsimbaraye kuri iki gihingwa cyamye cyifashishwa mu Rwanda mu migenzo yo hambere. Amasaka nyine urayahinga, iyo byeze urabyumva nyine. Undi mubyeyi twasanzwe mu rugo ntafite isambu ihagije ku buryo yahinga ayo masaka, gusa iyo abaturanyi bayezaga byamugiriraga umumaro. Iyo yeze umuntu ahita yabona byoroshye n'igiciro kikamanuka, mbese umuntu akaba yabona nk'ay'igikoma. Kuri iki kibazo tuganira na Bwana Theogene Muhoza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro, yadusubije muri aya magambo. Ntabwo babibujijwe ariko no kubibuzwa twabibabuza. Ku ngingo yo gufunga no guca amanda bahinze amasaka nayo yayihakanye. Ntabwo bigeze babafunga. Kubafunga no kubahamagara bakicara ahantu runaka ku tugari nta magusa tugira urabizi. Ahubwo ibyo bavuga ngo barabafunze ni ukubicaza ku tugari aho ngaho. Naho nta gereza ihari, nta n'umuturage urara hano ku tugari rwose. Amande se babaciye y'ibihumbi hagati ya 50 na 30 ashyirwa hehe? Nta mande babaciye. Ndabihagararaho, amande yaciwe ajya kuri konti ya leta. Amafaranga bavuga ibisa amande bamwe barababwiye bizigamira kuri ejo heza bamaze kuyumva neza. Depite Christine Mukabunana uyobora ishyaka PS Imberakuri agasanga umuturage yagombye kugumana uburenganzira busesuye mu kwihitiramo igihingwa kimuha umusaruro. Nta nubwo nari ko bikibaho. Nari nzi ko abaturage baba bafite uburenganzira bwo guhinga imyaka bihitiyemo ijyanye n'ubutaka bwabo. Ntabwo abwira abantu bose ngo igihugu cyose gihinga ibigori, ntabwo abantu bose yaba ibigori. Mu magambo make abayobozi bagomba kurekera abaturage uburenganzira bwabo bwo guhinga ibyo babona bibabyarira umusaruro mu gace batuyemo. Ahubwo leta ikabafasha kubaha abagoronome bo kubigisha uburyo bwiza bwo kubyaza umusaruro ibyo bahinga. Kuba twaganiriye bakavuga ko uretse kubaha amategeko n'amabwiriza bisanga bahinga bakihinga. Nkubwiye nkawe n'ubwo umunyamakuru nkakubwira nti genda uhinge iriya sambu hano, rura ruhande ruhahinga ibijumba, nta n'ikijumba wabonamo, cyangwa se genda utera imyumbati hari nta n'icyo wabonamo. Ariko bitewe nkanjye abaturage rero baganiraga na Eric bagira ubusa kuri icyo kibazo cyo kubuzwa guhinga amasaka. Inshuti mwakomeje kudutega amatwi, turabashimiye ko mwahisemo radiyo Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.